2019 nCoV o novel coronavirus, pamilyade ring virus ang maging sangkaning miyaliwang sakit. Magumpisay keng kuko ang ponsipon, ang gaking mirasya keng mesubing impeksyon. Malyaryang makayaway ti kapamilataning human-to-human transmission. Kareng mas malalang kaso ing pasyente malyaryang mika pneumonia, acute respiratory syndrome, kidney failure a posibleng ikamatena. Nanularang sintomas ng novel coronavirus: lagnat, kuko, sipon, pamagkasakit mangisnawa, ampong managalang pangisnawa. Patse panamdaman nyo nalareni palawe kayong god king doktor. Bang mayawa ay ning dapat yung gawa. Maralas a pamanos gamat. Patse manguko o manaching, lumawot ampo pang takpaning araw ampong asbuk. Lumawot ka rin taong kukuko ampong sisipon. Minum marakal adano. Luto yang masalese ing kaya kong pamangan lalo na ing karni. Karing kaya katamo kabali na mag-share keng Facebook parikil keng novel coronavirus. Pakisabi mi pong mayap na Pakibalwan tamu nung tutula rin si share tamu banta ay wasang mamiyatakot kareng aliwang tao. Bang makasiguradung istuya ing balitang si share tamu. Mantabe kayu keng post na ning DOH ampong miyaliwang government agencies ampo pang tumutuk kayu keng CLTV.